Intangiriro nziza ku mutoza Xabi Alonso mu ikipe ya Real de Madrid abaye umutoza w'ukwezi kwa munani muri Liga Santander. Niriye banga akoresheje mu ikipe ya Real de Madrid. Ese ni iki cyari cyarananiranye akomeje kugenda azura, dore ko ubona ko Real Madrid itandukanye n'umwaka ushize irimo iragenda iza umunota ku munota. Hari byinshi bigiye bitandukanye yagiye ahinduramo, hari ibyo ari kurwana nabyo, hari n'ibyo ari gukoresha ku giti cye nk'umutoza w'umujene ubona ko birimo birafasha ikipe ya Real de Madrid. Ibyo byose ngiye kubasharinga hano kuri Dako Sport Show, mwibutsa ko n'umuhondo mwigi merekere muri bombe. Diamagacu Football is always my life, ko na Ruhago. Nakwibutsa gukora subscribe, gukora share, gukora likes, gukora comment, ikindi ukareba ikiganiro ukakirangiza. Nawe wabikoze nako ndagushimiye cyane. Imana ikomeze kuguha umugisha utagabanyije. Ni Xabi Alonso. Uyu ni umutoza waje mu ikipe ya Real Madrid aturutse mu ikipe ya Bayer Leverkusen. Urugendo rwo mu ikipe ya Bayer Leverkusen rwari rwiza kubera ko ni umutoza wari utoje ikipe ya Bayer Leverkusen nta yindi kipe aturutsemo, ariko yaje kugiramo amahirwe menshi cyane, yaje kubigendesha neza, yaje kubikora birakunda, aho yafashe ikipe ya Bayer Leverkusen yari isanzwe iri mu myanya ya karindwi iri aho ngaho. Za Leipzig zaritwaye umwanya, za Dortmund zaritwaye umwanya, amakipe nka Eintracht Frankfurt zaritwaye umwanya. Hari amakipe menshi cyane yari yaragiye imbere ya Bayer Leverkusen, ariko ubona ko Bayer Leverkusen ishaka guhangana ariko ntibikunde cyane. Dortmund, Bayern Munich ziri aho hafi zihangana ibikombe, ariko ubona ko nta mpinduka zihari. Uyu rero Xabi Alonso yaraje afata Bayer Leverkusen ayivana muri iyo myanya, arayizana ayihereza igikombe cya mbere, ayihereza ko igikombe yari imaze imyaka myinshi idaherutse cya Bundesliga, shampiyona y'Abadage. Ikindi cya kabiri, yaragiye afata abakinnyi batazwi, abakinnyi bari ku rwego rutazwi, abakinnyi badafite amazina azwi, abakinnyi b'abajene cyane bakiri bato ndetse n'abandi bakuze ariko bafite experience ariko batari bazwi cyane. Aragenda afata group arayubaka, abo bakinnyi agenda bakorera amazina ku buryo asohokamo baragiye bagurwa amafaranga n'ayandi yagahisha. Ndaguha nk'urugero, Florian Wirtz Liverpool yamutanze muri 121 cyangwa 5. Abakinnyi nk'aba Nathaniel Tay bagiye mu ikipe ya Bayern Munich kuri transfer nziza nubwo ari free agent ariko ku mushahara mwiza. Abakinnyi nk'aba Jeremy Frimpong baguze mu ikipe ya Liverpool. Abakinnyi nk'aba Pierre Kempie murabyibuka ko minsi ishize Arsenal yamaze kumwibikaho. Abakinnyi nk'aba Zaka bari bamaze kugera mu myaka mikuru cyane, bamaze kwinjira mu ikipe ya Sunderland yara mu Bwongereza baguzwe. Rero ni umutoza wagiye wubaka groupe y'abakinnyi batazwi ariko bakora ibintu bigiye bitandukanye. Yarafashe Bayer Leverkusen ayihereza sezo y'imikino myinshi, gutsinda imikino myinshi mu Burayi, kuyimara utaratsindwa imikino hafi 50, n'imikino 40 ihoraho mike kugira ngo yuzure 50 mu Burayi. Iba n'ikipe ya mbere mu Burayi bikoze. Uyu mutoza akora ako gahigo. Ikindi, afata ikipe ya Bayer Leverkusen ayigeza ku mukino wa nyuma wa Europa League. Ni ibintu yaherukaga mu myaka ishize myinshi cyane. Ibi ngibi yaje gutsindirwa n'ikipe ya Atalanta ibitego 3-0 by'umukinnyi bita Lookman. Lookman murabyibuka ayitsinda hat-trick ku mukino wa nyuma. Ibi ngibi bituma itagitwara, ariko uyu mutoza nawe nabyo biri muri CV y'ibyo yakoreye ikipe ya Bayer Leverkusen. Ni umutoza wahawe isezerano n'umuherwe Perez, aramubwira ati kuva mu ikipe ya Bayer Leverkusen byatworohera kurusha uko wava mu ikipe ya Bayern Munich iri kukwifuza cyangwa se ikipe ya Liverpool iri kukwifuza. Yabereye n'umukinnyi wazo ndetse no muri legend wazo, dore ko yaciye mu ikipe ya Liverpool, aciye mu ikipe ya Bayern, aciye mu ikipe ya Real, aciye mu ikipe ya Espagne. Aho hose baga umukinnyi mwiza ariko uri loki, uzi umupira, utanga umusaruro ariko bitagaragara, bidapika cyane. Umukinnyi rero aho hose baramwifuzaga muri aya makipe yose, ariko Perez aramubwira ati igihe cyose tuzasohora Carlo Ancelotti uzahita winjira mu ikipe ya Real Madrid. Ni isezerano yahawe ati, kandi byanatworeye cyane kukuvana mu ikipe ya Bayer Leverkusen kurusha kuvana mu ikipe ya Liverpool, kurusha kuvana mu ikipe ya Bayern Munich. Ni umutoza wabitegereje, arabyizera, anabiguma aguma ku ijambo rye, na Perez aguma ku ijambo rye. Yaje kuyimuhereza muri uyu mwaka wa 2025-2026, aho uyu mutoza yaje gutangira n'igikombe cy'isi cy'amaklebe, aza kuviramo mu gikombe cy'isi cy'amaklebe muri kimwe cya kabiri, aho yatsinzwe n'ikipe ya Paris Saint-Germain. Ariko ubona ko ikipe ya Real Madrid uko byagenda kose arimo arayihereza utuntu dutandukanye. Yagiye azamura abakinnyi bagiye batandukanye, agura n'abandi bagiye batandukanye mu ikipe ya Real de Madrid kuva yayinjiramo. Dini Hussein kuva mu ikipe ya Bournemouth, uyu ni umukinnyi ukomeje kugaragaza uruhare rukomeye cyane
mu makipe yose akinira, yaba mu ikipe y'igihugu yaba mu ikipe ya Real de Madrid, amaze kwinjizwa igitego kimwe mu makipe yose, kandi yatanze n'amapasi agera ku bantu ku rugero rwa 95%. Uyu ni umukinnyi wabaye umudefanseri ndetse aba n'umukinnyi utanga amapase, ndavuga umumediateri. Uyu ni Dean Hussein nakubwiraga. Yaguze Alvaro Carrasco mu ikipe ya Benfica. Uyu ni umukinnyi nawe kuri nimero 3 wayifashije. Yaguze Trent Alexander-Arnold mu ikipe ya Liverpool aza mu ikipe ya Real de Madrid. Uyu ni umukinnyi byagaragaraga ko bizahita bifitinga, dore ko yaravuye mu ikipe ikina systeme isa niyo ajemo. Ni je direct mu ikipe ya Liverpool na je direct mu ikipe ya Real de Madrid. Yagiriye icyizere Arde Güler aramujyana mu ikipe ya mbere. Agirira icyizere Masterano yaravanye muri River Plate yari muri Argentine. Yagiriye icyizere umukinnyi wita Gonzalo Garcia nk'umwataka, murabivuga ko yamukoresha mu gikombe cy'isi cy'amaklebe. Aba ni abakinnyi b'abajene, umutoza w'umujene. Hari ikintu nge mbona yubatse mu ikipe ya Real de Madrid. Ni umutoza bijyanye nuko yari umukinnyi w'umuhanga, bijyanye nuko yari umukinnyi ufite mentalite iri hejuru, uteguye mu bwonko, uzi gutoza ibyo nawe yakinaga, azi n'ubwenge bwo mu mupira w'amaguru. Ni umutoza wabwiye abakinnyi b'ikipe ya Real de Madrid ko hari ibyo baba bafite, hari ibyo baba bashoboye, ariko hari ibyo baba batarageraho. Ibyo ni byo bagomba guharanira, kandi yongera no kubibutsa ko ikipe ya Real de Madrid ari ikipe ihanganira ibikombe. Mbona icyo kintu Carlo Ancelotti cyasaga nkaho cyari cyaramugoye, dore ko yashinjwaga ko atetesha cyane, adafata imyanzuro ikarishye kuri bano bakinnyi bagiye bakomakomeye, cyangwa se bano bakinnyi bafite amazina. Bigaragara ko yari yarabaye papa cyane, yirengagiza ko ari umutoza ugomba gutoza ikipe kandi itwara ibikombe. Uyu mutoza rero Xabi Alonso yashizemo akanyafu, ashyiramo gukarika cyane, yerekana abandi bari barigize ibimana no kugira ibirangirire ko bashobora gucunga gatoya bakabura izamu ryabo, bakaba bashiduka bari no kuri bench. Ibyo yamaze kubigaragaza ubwo yabwiraga Vinicius Junior, uyu wari umaze imyaka adahagaze neza, wari usa nkaho asubiye inyuma, aravuga ati umukinnyi mwiza, uri umukinnyi w'umuhanga, ushoboye umupira, urawuzi, ariko decision zawe ziri hasi. Ndashaka kukubwira ko ugiye guhanganira umwanya n'uyu mukinnyi naganirije, ndetse na Real Madrid ndayiganiriza, twumvikana ko agomba kuguma mu ikipe ya Real de Madrid, bita Rodrigo Goes. Byamaze kurangira yemeye kuguma mu ikipe ya Real de Madrid, amubwira ko bagiye guhanganira umwanya kugira ngo amusubize kuri rwa rwego rwa Vinicius Junior, n'urwo mwifuzaho na rwa rundi rufata ibyemezo mu kibuga bizima byatuma ikipe ya Real de Madrid igira umusaruro kuri uru ruhando mpuzamahanga mu mupira w'amaguru. Uyu Xabi Alonso rero kwinjira mu bakinnyi nk'umujene, akabaganiriza nk'umujene, akababwira ibintu nk'umujene, ndetse akababereka na decision ikomeye cyane, akabereka n'imyanzuro ikarishye, akabereka ko nta kamara, kandi akongera akabereka ko bigomba gukorwa na groupe, bigomba gukorwa n'abantu bashyize hamwe, bigomba gukorwa n'abakinnyi bashyize hamwe, kandi akongera akanabereka ko banabishoboye. Akongera no kwibutsa ko iyi ngiyi ari ikipe ya Real de Madrid nk'uko we abizi neza ko yayikinnyemo, icyo bagenderagaho, imigabo n'imigambi bakoreshaga bakina mu ikipe ya Real Madrid, arayizi, arayibuka, ayifite mu bwonko. Ibyo mbona ari cyo kintu gikomeye cyane kimufashije kuba yafatira Real Madrid, ikaba imaze gutsinda imikino 3, ntiratsindwa n'umwe, yamaze kwinjiza amanota 9, yinjijwe igitego kimwe muri iyo mikino 3, ndetse bimufasha no kuba umutoza w'ukwezi kwa 8 wa La Liga Santander. Mbona n'uyu mwaka abantu bakomeza gukina Real Madrid ntago izaba igorwa nk'uko yagowe na Barcelona mu mwaka wari washize. Ni Real Madrid yagowe na Barcelona mu mwaka ushize, aho yatsinze imikino yose bahuriyemo mu mwaka ushize, ariko uyu mwaka mbona ko hamwe no kuba umukinnyi Jude Bellingham nawe ushobora kuzagaruka vuba, ba Militao bagaruza kuri rwa rwego rwiza, abakinnyi benshi batandukanye b'ikipe ya Real Madrid barimo baragerageza gukina kuri rwa rwego rwiza, ba Tchouaméni bameze nkaho babaye babandi ba Tchouaméni. Ibi biri buze gutuma nibaza no kugura wa mukaseri bifuzaga, uyu Xabi Alonso mu butoreze bwe icyo yakomeje kugaragazamo azagikora muri Real Madrid. Rero ngiye mbona iyi ngiyi ari intangiriro nziza ku mutoza Xabi Alonso mu ikipe ya Real de Madrid. Imikino 3 ayitsinda, kudatsindwa umukino n'umwe, nta draw n'imwe, ndetse nta kwinjizwa ibitego byinshi, yinjijwe igitego kimwe. Iyi ni intangiriro nziza mu ikipe ya Real Madrid, bitanga n'icyizere ko iyi Real Madrid ishobora kuzagaruka umwambaro w'umweru, tukazongera kubona ku mugabane w'Uburayi, ikongera ikaza igahangara
amakipe yo ku mugabane w'Uburayi ikongera kuba Real Madrid abantu benshi bari basanzwe bazi, babifashijwemo na Xabi Alonso, umutoza w'umujene, umutoza wanayiciyemo, ariko umutoza uzi icyo ashaka, uzi n'icyo Real Madrid iba yifuza, ndetse wumva n'icyo Perez aba yamuganirije mu biganiro babagiye bagirana. Xabi rero Alonso yahawe igihembo cy'umukinnyi w'ukwezi kwa munani muri La Liga Santander. Ese uri kubona yaragikwiriye? Ese uri kubona igihembo cy'ukwezi gutaha akomeje gutya atazagitwara? Ese uri kubona Real Madrid akanunu kayo ni kiye kintu irimo kugaragariza ya Xabi Alonso mu minsi iri imbere? Urabona ishobora kuzagaruka kuri rwa rwego wifuza nk'umufana wayo? Ikiraro cya kiganiro kuri Xabi Alonso na Real Madrid, nabaganirije urugendo rwe ndetse n'urwo muri Real Madrid. Ibindi biganiro nakagaruka hano kuri The Cosmos Show. Imana ikomeze kubarinda, ndakomeza kukwibutsa gukora subscribe, gukora share, gukora comment, kureba ikiganiro ukakirangiza. Ibiganiro byo nakagaruka kuri The Cosmos Show. Imana ikomeze kubarinda. Ciao ciao. Bye bye. Yari Dako umuhungu wanyu. Hasta la vista. Bye bye.